होगी हरगदी ngasi mirol amri tungi mirol ki dum wak to leader sing hoy gida madu mal leader na masing yama magadi ngasi koi waram hoy madu mal leader le dum da budagi madu thabak hawru bakanda hawru bai koi ngasi angau ba ta handagi tawris adu ta han ngam dre dana ai koi na tawri thabak se kai no hai basi no gi praja sing ek lana khang he ji मैं क्लान खंग खरजाने सोशल मीडिया दा फबुंग दा फम्मग खरचाई बिदन ओइ बे आरो सोशल मीडिया दा केनो दा इंखोल दा फम्मग पार्टी दा बोल दा फम्मग ngang ba amani थागत बदन यारो नरंग ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाख पगी क्राउड उबिरमनी मियाम दो उबिरमनी मनुंग दा करी दौड़िगे से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ना Sorsanpur ngangam speech tabi rabra, naina bi rabra. Sorsanpur honorable prime minister ki mamang da honorable governor ngang ki ba point naina bi rabra. Naina ba tambio Laila Shoaib Singh TV discussion da yawi di Singh Prasad min mai panghan na kono di Singh kumna naina biyo. Local self-government the pyramid emphasis mapan dagi border lan lakusing ekhoi lam leiba yaroi ekhoi lam da toba yaroi na hai dikba leader achouba leader ani na yes nganna lakpa thenga lakpa that is immaterial naga ku gi chilina naga ku gi hana gi ba 1992 to 98 ni sahi manga taruk sang na मिली सिंह मग चाहुम है न सीगी बने कर्म प्राइम मिनिस्टर लाकी के लासी की मीडिया ना अदुदी हंग्रो हां कंगला गेट ममांग दग क्र अखगी टीम ओपोजिशन की कांगबु दुन थार कांगबु दुन हंगी ब अंगांग इमा इबिल दुदा कंफ्यूजन लगा हंगी दो लगा को की मतम दुदा मिली सिंह मग चाहुम सीबो मतम दुदा ओ खोंग तम न मतम कनम संग न मतम दुदा करम प्राइम मिनिस्टर लाकी के करम होम मिनिस्टर लाकी के सही मंगा तरुक दुदा कुकी पाइटे गा मि चहुम गो यांkai हनब मतम दुदा करम प्राइम मिनिस्टर लाकी के करम होम मिनिस्टर लागा लेखी के होम मिनिस्टर अहिंग अहुम स्टेट मिनिस्टर निमित कुन तरुक ने निसले तौरईब थबंग मयाम आउटकम मयाम येंगदबने अखोई गिदी पंगांग नंगांग करिगिनो अपुनब भोइस अमा थोनसे अपुनब अइन हदक तंग नोआइतबसे हाना मैतै सिसे अखोई मणिपुरी ना हाइरम मणिपुर अखोई मणिपुरी ना हाइबा जाति से मैतै खत ओरमबने कोई मैतै ना मणिपुरी कोई मणिपुरी ना लोई ना कोलम नागा सो कोई नागा हाइगी कुकी सो कोई कुकी हाइगी पांगन जो कोई पांगन हाइबा मणिपुरी ना कोलम से मैतै ने अब मैतै ना हंदक की इरांग से लगी अखोई मैतै हाइबा पोट अमा चटखि मसि खत ऐ नोय सर्वाइवल की ओरम बे एनीथिंग ओरम बे अखोई मणिपुरी ने ना कोलम बगी अमत ओइना हाइरम बगी पोटो तोगा अखोई मैतै हेना अमगी वॉइस अमा लापदों तवे अब नै मैतै सिल नाउसिंग दा अखोई दि गार्जियन ने अखोई दि मेजॉरिटी ने मयाम अमा सुगुम मसे थेंगनगिनि थेंगनरगा सु लाखरे ममांगदा सही तरह खुंदापदगी होरकांदा कोई मखन मखा के थेंगनरखरे मिसिंग से अदुकी मति ग्याम ने अखोइना मर्ज तौब मतमदा 1949 की मर्ज तौब मतमदो लाख मंगा लिसिंग 33 खतने अखोई सोमना की लाख मंगा लिसिंग 33 खतने अदुके एरिया ना 18,000 स्क्वायर माइल ने अखोइना मर्ज तौब अदु मतमदो पॉपुलेशन अफे अदुकी मति ग्याम दे करिगी सही तरह खुंदापगी करिगी ब्रिटिश की मदद सीगी बहात की बलैना की करिगी मयाम दुना अदुना मधुगी लाख मंगा दुना अखोई सिंग कयाम ओरमगनी ngasi की 60,000 लेरिबा लेंगमै ngasi दगिदा 1949 दा मसिंग क्या ओरमगदगी
kaisu yamamgiroi ba matam du aduna ikoi majority oiriba maitei gi achauba role rama from the very beginning lan gi matam laibak si semakpa matam da chauna dauraga lai naga sing bi amaroi aduna naga amadi maitei ani gi marakta haugi ba haubre or not only naga maitei even recognize dauraga laiba tribe mayam government na recognize dauraga tribe sing se paite lady wifi lady galte lady thadau lady simkugi kano da su tribe tara mari drama 22 recognize dauraga lai jari ba haidu mayam se koi jama toina punsul laga hanagi manipur do madu ai oheningi aduga ai koi sakam di tobum se nahan gi honorable prime minister gi assam da piramba speech to tabiram gane border state singda mapan dagi lakwa illegal immigrants singna gus baithe singna demographic imbalance ma porakna ba tauri ba suggest tauri ba koi khange ado koi compromise to roye na hai sigi pon mayam se koi khamina ba sangi maru ene indigenous people sing original indigenous people sing maite emadi naga ai koi kok chung sin ba matam ne adu loide na ai horon degi laminara ba pur macha macha ki legi ba tribe sing asa ina panjagi ba do haiba sing sigi koi apun ba ama sagat ba matok ga aduga ama katanga ina sigi siga mari le na ya pil tong nge ai koi voice ai sume politics ne to we adubu politics ne haraga su langi matam dadi voice ama thoke Ukraine ga Russia ga thongna balan voice ama kata Russia ga voice ama kata thoe Ukraine gi voice ama ka Zelensky gi voice ama thoe Russia ga Putin gi voice ama thoe like that Netanyahu gi Israel gi voice ama thoe akoi gi di voice ya malle sidadi ai di political party gi difference thongum se so civil society ka political party ka su difference thongum se lai ba ki be pone na koi pungchen ner ka kok chungchen ner ka adu di sidi kai do ba kai tha ji ge si kamai hai ji ge si sina kamai theng na ji ge legal deposit na kana sin na ji ge financial kamai tong ni adu di hai ba si pot na koi punna chami na bam sang ngangla sai da kai political party ne ma thologa magi opinion am ngang ba somdagi civil society ki organization em thologa magi opinion am ngang ba somdagi tholaga kai thel gi den thologa ama mu ngang ba aduna first apoi si instability oiba adu ga khoi da akoi gi unity leitabagi mami ma yam chauna mapan da tai aduna my earnest appeal to the academician, intellectual, social activists, politician punnamakta Manipur gi yamna aruba tanjanina akoi wa ngang gidre haiding nang ba yada ba matam moi thabak da sangga da ba matam moi ngang ba du lona akoi khanar ga laiba ki ba pone na koi phamin der ga khanar ga thabak tor dum akoi di suppose